Kancet rawuh Jogor manik hama sarengan Lanturang kitiang risa jeroning punang tadawa caritane puniki Tanjung Goraris rawuh hidup Sangyang Jogor manik Ida sang surat Kalaning ide Sangyang Jogor manik ngerawuhang riku ring neraka leke kesarengin oleh ide Sangyang Suratmu kaleng adang mangung kurin Sapunika taler kesarengin antuk ide kalong adang saning ngungkurin ide Sangyang Jogor manik Dora kala masa tumut Bilih-bilih hararis sani taler nyarengin diriku ide Sang Doro kalau ngelur ngebras mesuang munyi saheje Doro kalene puniku ngametuang suara sani kalintang keras pisan apa alih celapangat rasa-rasa ngametuang suara sani kalintang bangras apa saja ane bakalan alih mai celapat cai atma lewat wong
musane degag. Apa alih cai mai celapat-celapat bengkung saja cai mai. Sang Prabu Hanolin nimbal manawagang Dikalaning kadiasa punika Sang Doro kaleng ngametuang suara ngerari sida Sang Prabu mani malin Titiang jadama mata duwi nawagan titiang jero titiang rawuh mariki wantah jawabmu atmu matah kuentenan titiangi Sang Pandita rawuh titiang kegenah keriki titiang wantah ngiring ide Sang Maparagayang Pandita